adesso l'assessore non c'è più. non c'è più, ma insomma, no, كيف ما كتشوفوا الإخوان هنا توقفنا واحد اللحظة لأن كان مرة الطبيب تيعطي واحد المعلومات على حساب الدراري الصغار. commentate, per carità, ma noi possiamo lavorare proprio sull'attitudine a fare in modo che il bambino percepisca, venga responsabilizzato di fronte a questa cosa. Questa è una cosa molto importante. E guardate che se anche sempre lo studio Ranzi, lo studio Oxford, بالأخص يبازيو على الدراري الصغار، dove magari يعني تنبهوا الوالدين أنهم يراقبوا الدراري الصغار، أنهم يديهم يديروا الرياضة، أنهم يعني يراقبوهم مزيان. ha possibilità di muoversi molto di più. E in questo caso erano le famiglie socialmente più elevate che lo facevano, no? Il contrario invece le famiglie meno abbiette sono quelle che magari hanno una scarsa sensibilità di fronte a questa cosa. Vedete quanto lavoro dobbiamo fare, no? Come educazione, come magari sensibilità, come pediatra, come educatore, come tante altre